Ja se zovem Milena Nena, dobro, ovako nadimak mi je Milena Mihajlović Pavlović, diplomirani geolog. Radila sam u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, tamo sam napravila svoju karijeru i završila posao. Dobro, umeđu vremenu sam, ako je i to potrebno, umeđu vremenu sam tokom svog rada i doktorirala, tako da sam se dostojno odužila mojoj struci. Meni Jovča dođe pradeda, a moj tata i Bora su braća, odnosno unuci brata i sestre. Poslednja najmlađa Jelisaveta je moja baba, odnosno i mi smo po njoj vezani za Jovču. A od Jovče ide druga linija ka Baba Zlati. Baba Zlata i Jovča su rođeni brat i sestra. A mi svi ostali smo od brata i sestre potomci. Nikog odavno nema u Vranju, zato što ih je bilo, videli ste, vrlo malo. A ovde od Jovčića, ja ne znam ko je od Jovčića ostao. Znam da mi je Ljiljana sa Petlova, da mi je ona reka da je nekoga od Jovčića našla u Vranju. A od Mihajlovića ostalo je 2 ili 3 osobe.